Bella bella yo, bella bella yo, caramela kyo, tana kira kura kiri yo, kira kuri, tana kira kura neba, ni kyo karela wo, bella bella yo, bella yo bella yo, bella wo yo, bella kura bella wo yo, bella wo, caramela kyo. For a wound biju, a panelist, Martino Chatin Kine. Get your market, a winnow, Gananawa, the winnow, come on, can my tea. Didn't what take the Rama Popul, the Kinwakain, the did Paul Kilama who be joining one kitty Sabit Mokarne Berutie, Ki the dear Rooney, Filippo Rooney, Junior Yum to Twalni and Tino joining one. And a bit of Garachel Moko with a book by Filippo Rooney. But I don't know, Nana Yim to 12. Much look me what constitution. If you tin yum to 12 ni and ticket wakan. What for is Megoro Stigi Rudine Kachel King Pascal Guinea Lady Grace and Dr. Caesar Chaiti in Port Wakan. I mean, what do we take got a buying of the table to Wakan Robin or for it to try. Yeah, one no more pero looking my parudini pe karmala large. Si anata ni pira texto tal one man and log matut. Yen guri me berwa and ma long and one actually you do you kit a lu team associating Keretan Poli or any guri and me that we really know what constitution kira what a shakan in nini. Si tini were tini what in a log me take me ribe pa actually o chakan in and me wachi ribe pa actually ni kakatima popol eno gibiru dana chiel o time o chake ni ning chi peme galo kare o tigi rudi kany ma gibi temo tiete wa cha wiye o tigi road Justin chere binyi kany ki road lugai chi wa mete kon wa chake dake pa piny mo road Justin ki road lugai Be wamiro me for the tinare oti kedukan men ya golok ma kumbedi ni terne ento atiki lega chel panyang ka ober kingech ni mwana chuli wati kumu chabit en pichan malit mutime kum jowa yapa sidom lego moderator otelwa kumu pe dakachel adwa kom dok pare for the did Justin one young yore pero mo time ya pa don wan ngi ma be to 12 ki jem mo ti time ya pa bi ngi to 12 ma yine do ti do nga kele luri kejo mo pol to 12 o we go ngi chabit mo bi ni waro mo dedicating ni no ne met nano kon en look me apa ni en ti atamo ni kon li mu da ka chiel mo pi po pi joma ko gi win e perme apa ni luat la chwech oketibugi ika kame kuch kama geno baywe ye amen amen o for the 12 chabit mo bino ni wabin neno en look ni kon ma tu pien gine ne por liet to 12 fin dano che mero kon tu yo pi chabira chiel mo chi wabi lo ye but I don't need dan magang gite teach okay over to you Justin yes yeah be
Look, Martini, Piratak. Kong Mirwapo, we were can money. A caramo no lot can. Magali Bachel, me among Pierre Pichetuario. Population may Uganda colonity million a bit can. A million a bit. Atamo, many 62. Atama Chuli, Willa Chuli or a comedy wang, Ikare Emne, was on thinking uh, about 900,000. Ali Mia Bungan. Men I know well, actually, no problem with the any of what you can end. Jika wa projecting, wadaha ngedangej, mga Mia Beach, mukarangej. Nyo, kung nyo mga ben Mia Bichel mukarangej. Si, ono watiki, dana man nok total. Dako no ngomi bene, pelat kita tia kena kumberi ni. Penyik kare. Teke te will actually te kwaro na megwane o chakene ning welcome be tie I will mo tie ki will ka hamadonya achel ki ruodigi o kumbere pierre bichwa bor wiye waramo dokchen imaga mia bichel nyo mia bero ma achulo no petie kama kumbere wati yene ya dana ma aki barel gazel Sudan mono tie chokinai wa aki kuno ngo weko kwarwa machonde aki kuno no peka birma be ada kwarwa ngen karchane karma gi bedi yene ki yokke uno giti chokko twal ki arabo ki lewa chil gi longi ngo arab uno wa chokki arab ma kay nen mon mot te kwaro mu kan ruate te kwaro chalo me yik gine ruate ento birne po birma be owego actually mono foto gi lumo ben actually gi chako wot gi chako lobo krenael para donc ka tongu ye wiye wa o krenael o wa kama gi lumo ni ubongo tekwaro nyo la nyot kidme history nyur Kenya e kama ma chel ma cholo gonye pikar malajong ki kenyo te oru chakonya lok man me kipi kila bon ke folle lorada mana ya te actually makumbedi kit bangayo kerne onya kede da belotie man oral history makki kubulo hada kita do teno pa owin gi poka kede actually gi icon la bon ki kenyo dan do chakonya oket oromo lo bachele ole weng makombe de wangayo ni ento
Amir Merkuman. Jomo kene ma megwa kiluwo yo mapat. Joma kumber gi luonge ne achwedi labuo. Gina chwedi bene. Gino ngoro, tegi ngoro ke lobo kulu Nile. Gino bino mere ate gi gonyo kama kumber gi ti iye. Ilabuo mutene ke na makora orom. Ka ilogada way karma mun donyo kanyo no ti achwedi. Achwedi mukene pedong gi lobo Nile. Kiteng kumber gi tie imagwe ki obo e Sudan. Manduju achwedi. Wan dana chiel. Nga gi mo chako te ruodi en. Lokman me ruodi. Kibotwa watamane mangene tutwan ubet eno weny enoni. Malotin no ubet adek. Gipi labon kibi ki full. Gen ena ye uton gony. Ite kwar ma achwedi ma o kerbe kumwan la tong settlement la tong gony ene dana poinge dana ponka ngere ene gwoko joma ene woro kedgi ene don kai kit mete kware kume ene doko ruot madon ki woro ene la nenni le magi woro kere pe tuo negogi ene la nenni joma gi woro kedgi cham timo Ramadano ene la nenni bal ikindano bedo pe ene la nenni kitiyo matek wek kej mo bet peke mane dana madong doko ruot pikit kwiri manong at chano chako kerte settlement enoni gony enoni giman kobe o way komnotino pa en la chak settlement gony enoni mana ye kit ngecha nyok kit ma ana winyo kere kit ma tekwaro o chake kere kita ruot me achiel ma yachekne o chake kere ngatuk ton geny wiati ene dogo la widano ene dogo la gwok dano ene dogo ruot atam kung na wek kakany wek ruot lugay umet kama anagit yene. Yes, for making a kilometer, ma pada ramo kwano nyigo kachela chel ya yom mada ni amatin mer wata da ketu me loketu mera po mera ruot binye me mino nerone ketna te kwar ma chule pa lo wiru chaka keden pe jo mano wak tin futi utiane ma chel me bunyo dwana kerbete chela betika nen ana ye ruot John pero lugay Mario ruot me palu pajule dak won kom paru me pade meta fu keta mera Justin wajene anna pa dok ye ma pul toan but keta Dr. Caesar Openyo ne ripe kitmen tij pala wi rode o chakani ni eno don wi kamo kende amira chak wachene kitme te kwaro pa wan rodi me ya chule te kwar ma me kwati pat ki rodi mo kende me Uganda kan ma chalo loka toro bunyoro me kwa wen rodi ki kaka ka chila chil ti papat ketala wo maja omien wa Dr. Ochaya fi berkamin wa de background ti rodi ikara chane mano mon put bina botwa kan in 1900 ono rodi bedo ke area ma megi ma inone chalo ruot pa jule i territory no tie ruot paga ti keto enene
ruột atiak ti kita ne ruột mani ti kita dua di no ber papat an ber pa dua ene ne ma chel kita winyo ruột winyo wa ke karma wan woro pen wan wanyo woro ma papat jo kan woro donyo ki Sudan kan ati jo kan da ko working e nail ku jo charwa la ka ruma ku ja ci ko cha ko jiu dugu chen jo mo kan donyo ki tunga goro jo mo kan donyo ki tung Sudan mo en keta wan rudi me ya chuli wa donyo kede donc wot mo wa bir ka wot ma chala wan rudi ma papat me ka ma chuli ni no wa woro ke lo wa ki dun ma me kwa ni lu ma ko wa woro o ka mo ne lo wi wa ma chal won ma dir to goñ chal ma me kwa me chal me palu pa jule ko a ke lo ka bu nyoro ruot wa no kamurezi ma che mo bir la akuja si kar ma dong en be dong gor tie o mien da dong olo la ka tung kan ma ke bun kamurezi ma rio pia bot kamurezi ma rio en yi dong biro dong o seto ni ki wani pa jule o wa dong o bir ki ke mo kan ma no ti ana pa jule ke a para a rio mo kan ne ma ruot me pa jule pa luo en no loyo gen ci unu wa gwokke ma chal pa jule ke me pa jule ne ruda para dek en wen nu ko go ara ka chen ma chen men ne ne ki gwoko ke ma me gi me chal ke me pa jule ma rio en yem yer ki gwok luak ma meggi ki kom gino mo nyo external forces mo ma bino ma balo ko pa dano ma chal ma dok lo kum kuj mier ke ne ki gwoko jo en ma dek en ye area ma me ko ma chal no ngom multi priority ngom umir ki gwok ngom ki gwok ngom pa luak ma me kwa ki no ke nen ne jemme pa luak ma me kwa ma karoli ma ko nge wan ka ta lo ke atuli ma jang chon lo ke chen no pe mo no ki lo wa lo me chen lim ma ko en no ma chalo chen no ber chalo diegi die ki gwok dong we ni mo chalo gwe ne ki je mo kan ne mo en no ket manu weli ma juli ke nen le luak ma megi gu bete area mo ne manu ke ngene area mo ne ka beru chairman ene ka mo nyu ke mo nyu eti area mo ma chalo ket ene donc e ka ma dong mo dong bino ke na chuli ben manu ke ma megi manu tiene gi nende gi ni wat mo berni ni nguru ngeyo atamo o mera Dr. Caesar romo be wacho ne ngej ma mege kerbe no unu kwano ni unu cha kende wa wan ma chalo ngudi i kar cha no alwe ni kin wa no wat ki me no pe ti ma be pe ti lo ke o mir we ter to no be ma laaj e go ter to ni ma laaj e chere di ro la wori mu gi lwe ni ko mu gi remo Mario en yebe unu ma chalo ke ka chela chel wa ko dugola gi beru tulo dugola ma ti tulo enini we jo mo kenne ma ki luo ki lubong me ke manu ki pe ke gi berbe ki kero me donyo e ke monene ma chalo wan chalo pa jule o ber ka jo lo ka mo kena ma pol ma go biro go donyo dong manu ki pe chalo ka me pa jule pa luo go donyo dong wa cha ko ber ka ci mo eno neno manu ke neno donc ke la me watine wek jeme en ko be ma be o no rudi ripe kar me ripe enini ini neno ne ke me rok ti ka biro la bolle ke mi rok ti ka bino mati ka akitung Sudan kuja mo nge ni mi rok en bu bino ka luwenyi kum ke mi pa jule rom kupe ki ke ma dilang yo rom kupe ki ke mi labon yo ki ke mi pa dibe wacho omera mi rok ti ka bino mi rongo wanen keta waram ri po chinkede le enno cha ko kelu lok me ripe o cha ko kelu lok me ripe ke rudi ni wak wan bit ma chala chuli wati ka lok bele ba chen ke lok ne ke dong gina mo bino ma dong pap dong ka tuilim na biro me do botwa o miro ke ripe men ne ke goko dar wa ke jemi kar nar ber ka wa kene wa goko arwa territorial area in mir poko do ye pe bo biun interfere ke gena ti ke cha ko mi data alliance ne no ne ke mani ki fo mi data alliance mo go be ke da ke ma cha la tuilim la da no miro ber ka toal po tam ne ke che lo ni kum ke cha ne ci mo ene ke na ke ma tuile o cha ko nene kin mer ipo oberutie dong la wo ma dong mo dong donyo ma dong donyo botwa e del chol mo o ki bot baganda kuja ma dong ki biro dong botwa ya chule kan ker la wo ma ja professor bo bet ka nene ma dong ki ya chule ma ali bario en ma ali ba chel kimia ka ken ka pa gene uno ne donyo ke me ya chule ni pe yot ke chal ber pa ka ba kita ni cha mera professor bet ka nene pen ko en roti ana chel ya chule kan hudu ti ma pol
mono no challenges ge mali ene da paramo do ko ki wi po ripe ma ki cha ki temone ki rip ke o bera chen o cha ka en ki kom dutanya moy abo me pa yera e nai ma ka di ba chen mi abu wen ka para chen men bo ti be pe ma ka chen ke ken pe wat mo ko bere ki ma be ki mono o wa mono do ko ker ene bu ko lo kuja ne cha don professor tiero eno into details ci erbe mar ke kero erne uno ke kan nano yo mer pe bodini pen ki no ke ne wen berme kera mo waje kene they are all independent and they are all autonomous with their own jurisdictions ti lo kene pe rom crossing territory pale wore wot man kera be kum kar mar way ket ma chune ana ruot ke odane in 1912 olia obino da ke kero gende kome da ko bine 1950 mo be ruot mo akadilang matayo la mot nge matai la mot in 1953 ober pili po don mo en dongre process me chako nene ki wek ruodi o chak ripe wek na de pin masiza ober ka wachene ni uno wan wa bero ma o wachene ana road ke oda ki kena wa ole fu wa nem ki gino mani team mano go meta ne wa ripe karme lwen ki miro e wa rom nene anga miro ripe kere anga mira ripe kere karme me pe go ke gemo bino mate tu gemo bino onyo bonyo bino ba lok me cham na mara mo ripe ke ba ko konwa wa ko bi mabe ero bino pa mono cha nen no to do mi robet kitu ke ken riple e de wendo betete umbrella che mangi un ko mo ko ko bi ma pul un lo be konwa ci mane ko no ta mana tam ne ami botu ket ma chalo lok me ripe ite ke me la wirwiri ni o cha ni the background en kera wa ke ni cha na fo ki ko ni cha mete che ba bi me mu kene fo le dit mo rete season Dr. Caesar. Amira med manok kong kuman ne kamadang bati iya ne role pa la wiwa makilon la wirwa di Paul lo kama tek kutwat tijgi tij pangat chane bi bir meri ba chuli ki meri bo wodi wa kilo ki dwana cher tij mo kene ma la wirwa di ma kumbe miru tim ene me go te kwar mo ti lokke en te kwar ma we ko watie ki identity ma chala chuli tij mo kene ma ngat chano miru tim ene me kelo don lobo e kit penya kumiro lokene we a chuli beno wot ka chelo ki Uganda mo kene ki wilobo kidong tiche mo kene ene yo bet chelo trustee ngata ki kero geni kume ni ogwok jimi ke ogwok jim pa ke kwaro ogwok jimi pa chuli la wiro no mier ki luongi trustee mane tij matek eno bet iye ene ye kama wo chiri ye eni pira tek ki gwok ngom ki jemo kene ngom kene po mitio tim gina en po tim ene ye medonyo iteke ma en pere ye kitwero wo eno ni en tie machalo won kom wo independence ki autonomy pake achiel pien en bene roma ki ruodi mo kene mana e gina pere tek wek pokel wo pokel da omiro wo ke kachiel en ruot chal ruodi luwore enne man gina we kumbiro mir kerne choch ite pen chek ti mane kama kumbe di pudwa tie iye ka gik ka kan Fo ito tual road Justin me kubulung lok en ma inti wa ne lok me pen cheke amiro kelo la dit Filippo Runi mano wati koro la dit kelama la dit Filippo Runi en otute mer wa yam chon to tual lok me constitution pa choli ki ka choke mo mono it ku temo timone choke en
So look me pen check me door Rudy actually itela we Rudy la dit Filippo. Comments it in ninge observation ni. Yana ngeni ini bi konyo to twal I tute en maruri te tute yeni. Kano twer be no mi ribet choket gi me gairen gen. Chi Filippo amini konkare. Okay. Apoyo mada moderator la dit Caesar Public. Apoyo bene participant organizer Dr. Caesar Achaye ki Robina Pascal Kachel ki participants o weng panelists weng magitie ki dan weng mautia winya pange kati clear pien Yeah. duon mau ber ka lok pa ber ka winya ne clearly ti pange ka duana tika winya mabe Do it clear twal ti clear. peti clear pange ko kong da logging off No. ka da logging again Timo be ti clear. okay Ti very clear. yeah Mere. all right well anapoyo no kimina ni well me gamu pen pa la dit Caesar Public topic mano ko wada lok yani pen chiek me dor Rudy my Acholi itela wi Rudy ena umiera a lok ye ngo matwero dong amete yor mapeya me achaki mapeya donyo katieto ngo ma mero tiene ritual tie scenarios ario mamiti akwan scenarios enuni ki will be at the back of your mind itoku kakoni dong wa dok ie scenarios enuni achiel tie machalo lok a statement ki scenario mario tie is a summary of a summary kidma Great Britain came Great Britain ki chako kwede so and scenario eno your America mean we bit at the back of your mind uno achoy kile mono kidong abitemu kwano ne at the same time kwano kile mono and a log level chuli kidong scenario man we are tie command man tie machale statement ma la rieko mo nyo dan mo ma tie lo comme statecraft ubi logo ni tien lok me constitution onyo lok makiluo ni constitution ni tiene chochok nen mer kamaleng pire kene kit ma winye kere ni te loke ni iyo ango ma wan ma watie ma wapol idul ma pol ma pati watwero ribe wunu ni ning wek watut wunu tunda chiel wadogo wunu lobo kidong kera ngo nyo pawa ngo ma mier wa mi kilobo eno mano wan wa chako tere ni kidong wan machalo annually nyo lute dero me lobo eno ni tijwa dong ngo twero wa ngo ki tijwa dong gina ngo meno agony mer kilewa chuli briefly kile mono ni so yeah briefly kile mono ni the word constitution is almost self-explanatory. How should we in our great diversity constitute ourselves as a state? What powers
should we give the state? What powers should the state wield over us? What duties and responsibilities should we citizens render in return? That is the first scenario in the form of a statement. Now, the second scenario, abikwana we na cho klemono, tie kumane ikarmadong kwa pa Queen Elizabeth Merotum. Le politician mugo le Lord Madon, le politician megamen me England. Tutwa le Prime Minister Sir Robert Cecil. Uno berka lok la pipin gen ki King James me Scotland. Kun wate ni ka Queen do bitaw Elizabeth me England otako. Ki inu mier don wan wa wi in idok King Beneme England. Chuchot wan bi wa in idok King England. Chiki choy wa declaration ma miero ka Queen to Elizabeth to chidong King James the sixth chot tugi waji dong tugi wa ni en dong benedoko ki tugi wa ni King James o doko King me England. Che ineno due Pierre Wangwen me due ma de rupin men in the Pierre Wangwen me due ma de 1603 dong Queen Elizabeth o yue mege ma giki ota ke chot lu lodge magati London gutugi mi lok ni King James me abichiel me Scotland ene dong beno be dako King me England nendwa big me dwe ma ngwen me 1603 King James u wero Edinburgh cha wot kar cha wora woro ter dwe achiel o nendwa biro me May 1603 che in the Pierre wa big me July 1603 ki wire eno dako King me England. So endong ti King me Kingdom Mario. En ti King me Scotland ki King me England. Ikarma en King James o wajo ki darne magudong Scotland ni ene bibini England e beru pi mwaka dek si dake dake Scotland dake beru mwaka dek e beru ka wera i Kingdom Mario ni kiti enu ni. Ento karma dong enu o England pedo o dok si kena ni enu pedo lobo pedo dok pebe ki ye do dok do ga ko England o wero ni King James o dok King me England ka tiel o dok King me England kun bene ti King me Scotland i yo mo magiluonye ni unitary constitution te loke ni en ngarachieli eni o combining Kingdom Ario wen ti crown Ario ti ki crown Ario e kumdana chiel ene tien look me unitary constitution chake ki ye enu. So amid enu ni ko bet at the back of your mind obet ite toku obet ka tamu ginene wabi dugi e koni. La this is egamu loki me achiel amira wani anyang karma choe buka wani constitution a defining constitution as ribo what aluoni actually what constitution
te loke ni kara nyoka kino gitie mapol giripe en ripe gi enuni ene bedong no gitie karipe gidoko tunu gi constituting themselves doko constitution dok gineno kit madong gilone kwede kita bergi omier bet kwede kit mananen la lok mono terni achuli yang chon ka ginu mo tie ma loyo ke moni kitenu kwot cher luo jo alero cher luo kaka moni wazi ubin waribe wunu ki chief dom eni ki monyo wakiti eni ki ributong beru tie ki jemi mukene now gin manong kumbiri wan watika cherie eni makimiti ki choya a written constitution ma eni jemi manyen ma to the best kita anan yang kede pe yaw no otimenyo twer beru guidelines mogo matie magichoya manok ento actually constitution kikume makichoyo put pere kidong kawa tiga lok me constitution mier wanyang jimi mapigi tegu ma mier watam pire machalo kwako kum dana machalo chuli watiki concepts machalo concept ma ruot ki order now concept ma ruot ki order ni eni wabi ketu neni ning i constitution a ruot ki order wabi defining a ruot ki order machalo kile mune ron wani independence and freedom aspiration to be independent individually and self-sufficient mano itiu tijma ijenge mai itiu pirikeni mape jenge kumngati onyo wabi kerni a ruot ki order te lokeni ruot loya ki bul kay wani ruot loya ki bul eluni donc ber chalo non cooperation te lokeni pe paro pingati moe ken indong jemi weng mai miro de tie kwede now eni logario eni weng tie ya chuli ki arwot ki order wabiter machalo ginumo mati positive keje wabiter machalo ginumo mati negative meno enuni kit pa chuli matie now lok mukene makawa tika neno lokum constitution machala choya ma omier wa tampire eneni status me ke kalkwaro kwano tiki ke kalkwaro ento watie bene ki ke me chiefdoms parudi kachiel achiel now in actual fact attributes mapigi tegu i culture pachuli petie i ke kalkwaro en gin makumbiri wan waluoni ke kalkwaro ni ke kalkwaro peke ki attributes enuni pien enuni gin mo matila mal maki chaka ngeni isto endo logo ye ento kawaneno jemi machalo chiefdoms tie ki jemi mapigi tegu ka waji nyo alero nyo la mogi nyo parabon nyo atiak padibe marupei pala bek kimo kana mapolo weng gen gitie ki jemi mapigi tegu ma weo gen ki luong ni gen gitie machalo kaka ki chiefdom me achiel ngom ki jemi ma ye duju king chiefdom achiel ti kwede chiefdom ki luoni chiefdom pieni no tiki ngom me ka ngom pere petwer beru chiefdom ma ngom me pere no bepe chiefdom mier bet ki ngom ma mege manu tie ma wani ngome en mero gin ma achiel gin mario
dano magi bedu eni ngom enuni kaga tie mapol i chief do machiel achiel ana aki ya ler an awuod jo alok lum ento an ki nywala ya lero adon ya lero dong bena aluonge ni ana lero le bondim pena ki ya lero anda jo lero ento an awuod jo alok lum now ya lero watiki kaga watiga lero kal watiga lero punyono watiga lero panyabono watiga alero aler maromo ia beach nyo biche meno kaga magitino magitie magi forming alero now chief dom ka chiel ben gin gitiki kaga kit enoni en kaga enoni ena ye dano beru ie kaga ni ben tiki ngomgi no tieki la dit kaga mala dit kaga en nong duogo lok boruot ki jemi mukene ma chief dom ti kwede ena ye jok kaga kachalo wan jo alero jok wa iluoni la beja ma jok enuni jok matie ma bene wakweru maka karne oromo yanga chon ki kweru ki lamu ki bolo yang wan ka wachier ka totu ki mano put kar mo wadon teke ki tor kit ke no ki chiwani po good ki kongi bol ki la beja ka ki tor ki choli weng ki kwanye ki bolo patiri mu en gori mu en la beja migi en ki pogo kong ki en ki kwanye ki bolo mone ka de nge wan no wacha chamane men no be put wati waki ki war gineno ni jokara ki mukene tie gin magiluoni totem ka chalo ka keti tie machalo twer ber machalo le nyo ginu moma chalo wana ler watie ki mwama ruda ka o kar me kwerne ruda pa jo ler en a ki lum kene wor bin wagang kidong chief do money ininge ki totem gi chalo pa jo atiak awinyo ni achut ka ki mukene ka chiel gen gi ngeyu ni gen gi tie gi gini en matima chalo symbol ma megi ki jeme mukene machalo muoj nyo moto pakara nyo pa chief do money now jemi ni eni ena ye jemi ma kai ribu weng itwer watni tekwara chuli manyur tekwara chuli tie i chief dom ke kal kwara chuli pege ki gini eni weng manyur gini eno no mier wan Filippo dueni do renyo ba Filippo dueni do renyo dueni do renyo dueni renyo pe winyi Yeah, his sound is gone. yeah kong do tem do
Yeah, nature ngato mo luong o go chimi chi dong gina of yeah, but gina la diro runi nature kong do mi e karwo ka de donya ngal mo no go chimchi ngolo loki o loko no tia bir ma ber twal. Si kita no fudong wati ka koro kita no wati ka koro Filippo runi no lokati a chano ne mo kor ma ber twal. Miro Dr. Caesar chae ki Paul Kilama kong do bini ba kong yes no kano wati a out no pa gina pa Filippo. Beh, da Caesar poi, per me una care. Yes, atam gong yo la dit Filippo bidonja dare. Ci be mede ke loke. Ento waji gina chel mana mi ko ngana a good kong. Lok man ni a ruot ke odeni. Pien ke neno kitung chel ben twero ne one chala chuli uno wo bidu danama wo bino ci wo bedi gang. Donc I gang eno ni la wi gang ene nyo twer wa ana ya ruot ke odeni dore ngi ben ni ti ene gang eno ni ke war en ngon gang eno ni dog ngi ti ki chalo ti no chalo gi go diang gi ma re gi dwa ki dok gi pir cham mono no ngi ne no ti ti ke kenyo dore I gang ni no megu tie nyomo ke war down man no anybody chalo megi gang. So the idea of family was quite strong, you know. Ento wano bikaro ke period ma biar kira mira watching ngo kor fudu wa pian kote no bir rach mandong chao ken me ri ho be donyo od mo ken nyu ri ho dong ka kan ne kam mo ken no pe ot ben eno we dong wa chao wen je mo matiene eno we tam tieni mir wanino kor na ngo mo be go on wa mo wi ti um yo me arabo ki mono me kutoria gubiro magien gubiro ke timar rani madama atamani wo bineno do ki ikar ma nyib da ngeni do wora Paul kilama be mir lo ki en total yeah si no gamma merati ko man pange ka gene Philippe do dugu Yeah, Filippo. line got cut off. Hey, Yeah, my line got completely cut off. So I was just come on, mana oh no be pura chako eno. yes. okay In the chat. Line got cut off and then netelo chimo lieti or something. Pange ka romo mete. Yeah, mede kere. Yeah. Na ber ka teto attributes pa chiefdoms. Pange ka winyo eno ni nyoka loro. What will you in my bed? Okay. All right. Boy. Dong ilok me chiefdom watiki challenges onyo pero ma kawatika lokom constitution me choine pero ma omiero wan wabet kun wangeni gineni tie pero me achiel era ye legitimacy of some of the chiefs here in question te lokene tuero ati temo gonyne ni kid ma wano tigi chief dome gene ma pol ma papat lara nyo piem tie I chief dom mukene ti ruod muke ruodi mukene ma jo mukene be peye ni eni ruodgi so legitimacy or lack of it matie ikin
chiefdoms ma Acholi enio enu ni pero ma achiel maka gi bichoy constitution umier gi ngeni pero enu ni tie ki bichobne ni ning were chiefdom ka chiel achiel yeni ma eni ruot ene ruot wa laro bet pere kong i level me chiefdom ma pe ak cher malo pero me ario ma tiga neno ne ena ni ober ma chala peny ma joma gibichoe constitution miero geno gugam ena ni consultation onyo tam ki penyo tam paluak dute dero gen joma gitie i chiefdoms ka chiel achiel eni weng ma Acholi ni ki penyo tam gi eni no pire tek pien constitution mier po a ki malo upie tar para sud constitution umiero a ki ping ka odok malo weri en machiero malo ni no ki ping kandong ki gwoko Jimmy ma pinyi dong ki gwoko ki goro doge o ki bir doge o mabe ki gwoko ko chier malo ni dong ki miyo twer mu kene chiera malo ento no gwoko Jimmy ki ping kandong ki gwoko ko now consultation en utime the constitution ka gibechoy eni ubechoyo chake ki malo ma ki choyo ka dong ikelo ki pogo bodano ke jo be age ping meno jema pire tek lok ma dek ma challenge enani dano kumbeti wana Acholi dano chanti ma tek mu kare dano tiki chan ma dano gitika chana yome kwo ineno ma peti ngati mo maromo wachi kitika konye weda gamente weda nyo ruod mo nyo ngati mo eken dano wengi tika chana kadong pedo itimo kikumi chidong enu now choy constitution anga mabiye ni kuna ene tika chana ni en dok kumbedi te dok twer ne miyo uchiet dogi bor ruod money onyo bod la wirwori nyo bod ngati mo eken magi bicho ene constitution enu ni jomu kene ichamu kene giromo tamni enu ni de mapo be konyungi yani kumberi gen gitika deno chan pigi kengi ngata mo matika konyugi pe so constitution ni bene gibe wani po be konyungi dok be petie pigi meno je mukene ma omier ki nge ni chan ti matek ki chan mukene tie wa bor ruodi bene ruodi mukene gi tie ki pero maduong mada kid yo me kwogi kid yo me kwo pa family gi kin yo me kwo pa grandchildren gi ki jo mukene ma gi beru makuno gi jenge idikal par word ruodi mukene tie kumberi me beru machalo ruot madano ka obini gang par word no cham tie ki jolo dano ki gwoko dano ni pol ruodi ma pol kumbeti pa waje machala moko ko ento atamu ni twer beru tek ki ruodi mukene pien jemi patie chingi gen be duju wengi tie en gi pera chiel me chane ci enu ni jemi ma pero mukene challenges matie ki ruodi mukene bene pe ngegi ikum chiefdom ma megi pigi kengi ma pe ki chermari ngegi kum chiefdom ma megi bene petie mukupe madako we ngej kitmano yang chiefdom eniti kwede jomukene ngej gitwer beni ugiko pikita yela beru tie mapol i loba Acholi werni kwang lok la dit moni me kopo lok wero bin bot latin ne makumbiri dong udog ruot nyo la kware makumbiri dog ruot lu dir chan gutoko jemi mukene ma pire teri ben pedong lok
gene ki kobo chi eni twer cham ken weko jimi twer beru tek ngi no pa romo ruodi mu kene kidong lok mu kene makita nana wai ni ka gibe choy constitution anga ma bigwoko jimi pakara pa chief do machiel kit manana ana wajni lok mo ne nano temo teto neni ngom pakara moni charo wan jo alero anga ma bigwoko ngom watwer me gwoko ngom maber bor nga meno piere tek nyo kachala an ki alero aki ipunyono punyono begiti ngom pa jo punyono ne o tier wayo me area en madana wa ni omeni enuni bene ometi iario ti pala mugi ki pa lerbe ngom me ma ya le ma muro ni meno ngom pa jo punyono ineno aler punyono kidong ngom ma kido enuni ka gen put giti twer anga ma bigwoko ne ki jimi mu kena machalo totem gi ki kwegi umier ki mitwa ne bornga bor ruot machalo mamegi unyo ki chwalo chet malo resources me gwoko ne kono ki no ki kwene meno jimi ma umiero ki peny wi doki gam kidong peny mu kena mabino enani role pala wi ruodi mono ki kume umiero bed ngo role pala wi ruodi kita no yang en peni ka dong miero creating role pala wi ruodi role dong umiero bed role ngo onyo jomu kana betwer penni do we even need la wi ruodi wa me la wi ruodi pe waromo luone ki title mo ma pari menyuto ni ngati eni loyo tika konyo administration me actually pien constitution eni pek pe miero beda ba ruodi constitution eni miero beda ba lwa par ruodi me actually and po bet constitution par ruodi kaki choy constitution par ruodi no ngoy dano so kaki be choy constitution par lwa actually manyuri ni la tela wiye be romo be dano ma pat ki ruodi eni ngan man loyo kingdom chik gendok gi yero ngati mo ma ber ma chala tigi bedok ma chala tigi nyola o wa inde ti wando ori initi formulate kidio me gwako jeme eni ento ini reporting board wa council mamwa eno no ngati eni perwot no la ti nyola o men be waramo model eni be waramo considering aya dakika rio mo Felipe. Đó ruinyo in chimine chal ngara mo goyo kita la dit ke lama ti kan dong kombe ni Dr. Caesar chai kai romo kubuko musée ke lama u nyam lok me te kwal pala wiruri ni kita wono no ti ka chel ke la dit ke lama it romo mi yo kar ki la dit kelama kan ti yes and ti okay we kan don kong no musée Yeah. topic yo bino endo Okay. Topic akita ngi kere ilo kum upi actually.
lok me upi wa betio wa chabit mabino ni. Ana yuba pilok me upi. Kong they watch we. Okay. No, kaki loko ni lok Tio wa lokum la wirwodi. tin ni mer comment brief comment mo mai ro me lok me la wiruri ini chai tira mabe to twal history ne o duju but observation ma megi pi tini lok me upi pa chule ti wa chabit mabino ni. Oh, pange yana ni pi ke gena. Tamani tin and lokum upi ni. Ti wa chabit mabino ni. Okay. Well, lokum la wirwodi kinta wa loko. Mabe. Yeah, lokum la wirwodi. Tamani gena rok mera med tina ni. Tiegi ma waju weti ni pala wirwodi was a colonial creation. Muni karma ko bino British gunoni teach actually tech pian miro ipen road man ka chela kong weti down ma charu beka gino tamani go road chamo and a road pa actually weng endo la chenu binoni no rudi actually kakamanti road kakamanti road road chamo pelo pateko ran pateko tigi road you know mapat pa yera magi pat pa la bon pat pa dibe te gwok nan ma ruot gi pat ti don guno ni me wet actually lo ki dwana shell ki kelu lo kan me la wirwodi ni ma la wirwodi weri gi ene yero ne ano council of chiefs ene yero la wirwodi na ramiro tel wigi tom ti dana atero history pa la wirwodi chake kom rorawech ma uberi la wirwodi pikar man nok chiki ngoko mako ne ko police officer magaloni amen Sergio mako gene ci mako awech 1911 no purbe la wuri 1912 no purbe la wuri maka chel kan 1912 kado kidu mak mario ter maka bor ma ri de kollo lagi udu do 1918 ingeni madok en pereni kikarolia Olia was a big relief to the British. Pian I don't know, but who challenge the British. Ano berga lo buchek. Itung chani pa yera bene. Ile alike maule ko a witch. Pian ma we jong pere pa yera no pete ki ruot. Ti ka ile alike ano ber ruot pa yera. Pa ile alike bene lo ko policy yo. Pa ber ki gero kom British tong. Kita ruot ra we ju ber kerani. Ci weko British do chaw restoring gen mo ne mano anti kiti kere kom gena mano gi pere kere kom payera gen yenu chaw dugu mado weko bene ili alike bergate muje ma pol British ono maro both je mo ma te questionable ki je mo go pete questionable la bol ili alike ulwenyi kom la bon panene meno lwenyi yenu chaka pingo piani yela bon pegemeru bu pur guri mam na binu kit gum guluni no kimeri gitem ba chal luroni ena teach men nuyu ita yang wajini nuyu ena National Union of Youth Organization ma yo bore one ichako ma peke cholo ye danu si kar chao do lo actually ni tiyu nuyu ena nuyu no so luroni bena no ena nuyu itiyu pibe logo kakan so jula bon no pegamer la critici nune mono ora which again oro clearly ke be ormoni kom la bon me di yugi wa upu guri so
itigana ni don kumbere ni ingeyano muni no cha do mabe kom payera then Jim Paul ma is just one example and to learn mukene ma payera timuti Paul mirdo no konra yuba lwen ma no boli kum tertenye ikor mojo bena ye ma ti order for British so really ke bera tim Jim Paul ma bejo British no maro che wego twin British odo ma be do kum really ke ki tung chane bena la wirori kulia berga timu jimma bejo ma British mero kita wa chencha dano in 1908 dana death ma eno chogi police first time no down deck lopedo di police ulia kwanyo wode ki kome ilu atiaka rio mukene gudonye police 1908 ulia bene ugere ubedo ngina ukonyo makar makabele ga rio mano dong tike lwen lo chake kome ubedo yatiak borulia maroma rio kau dok chen per kene ene dok gumaraj kima oilao dong en mer dok crossing to Bunyoro so jema gina ana choyo article mo 2016 akerri gina akerri Chile Times ki editor ma Chile Times ukerri gina ukerri Facebook reception was exceptionally high ma pa one no poti wa yupe down around me magu responding very positively yana anyuru kuopa rorawich ikuopa rorulia ma na merni editor me gine Chile Times oket gimachalo heroes pachuli yana neno list me heroes ma eno keri Chile Times tiel nying dano makum kare ni keken machalo Dr. Lukuya machalo Corbitak machalo Bishop late Archbishop Luom ene joma kikero gi machalo Chile ma heroes ira ana wajo no eno met ino jo arioni machalo heroes joma chon reception Banyoro were completely taken aback kidma ngo link mano tikin wa Bunyoro kidma Banyoro timo representation igena coronation pa which 1889 kidare mada wijuto 1946 Bunyoro binu gena gena ton group mada guberu 1 week mukama chalo milne kidare telega bene guberu Munyoro Reverend Isoke so kuno acho mere wet nying jono beri gene record pitijima bejo mageno temo actually Banyoro did not know many of these things and they were very surprised. Many of them contributed mepo article in an article macho and take more details ma combat take a lot of notes but yeah we temo na we actually Times gonna la me the two articles okay be for it yeah so gonna tie mere la wirori petit hereditary la wirori mero actually weng bet chance me beria rudi mabejo from time to time yer ke kelgi me limit to gonna stay think I was in 5-year term bir ba atiti ba ke married on another term after 10 years me doc to me chance ngato kene tal metela ke me ngato kene doc from a different part of actually but in for compile next time doc to are bieni kom gena pa yera
ake payara kanyo chero padibe kanyo dugu nyo pacho nyo anywhere actually anyway then more wajani justice should not only be done but should be seen to be done. Yeah. Well, what for it? Yeah. Yeah. Professor, in kong de binda kanong Robino again. Professor. About your winning. Petia winning. Petia winning. Ka professor puti yobo ginene Robina. Lamego Robina. In ko donye ba professor bindo nge. Better one, art, panelists, ki wele wa mea wara, mau tikin wakan, foi wuntu twal me mio kar ma megu, me bieno me nywa kwed wa lok ma pier tek. Eni wati pony, wati ka rojo tek waro, wana chuli. Je ma wunu kelo eno wang da did rot Justin chere binye, rot John Pega Lugai, ki la dit klama kachel ki Dr. Sida Chai ki jumu kan wang men wa Rooney wo po to 12 pony ma meg wo wang pony ne gi ma per te ade da ko ma megwa yan wan lo tian ma dong wo tian ne pa wangeyo history ene ti gen ma wun tino kelo pony ma be ade da ma mier po ye wun ma te ade da ki bena mier duogo poj ba rudi ma go yonge pe wot mo be berutie ya pa ti ambichel wak lego la chuech ni chung kermo o men wa gel baro lo kwede wang chiote chute ya chule ya gatie ka gen maraj do bieno ti gang tika monya dano tika chama dano tika ruenyo ko anyim pa wan ka ga bi ber kwana tin kare ma wunu kare ruot unyura dane cho dong tie na ngel baro waja wai pe wa beru wun cho po ber ge mak manu mano bere obi keja wena ti jungo ka wun poro mo nyuro cho ma meku wan machalo achuli wo beru ke gene ko muneni ka wono lengo lotela ma wunu tie ma ge yer wuti parliament achuli parliamentary group lwen nong en lwen dong tie kan nyuro te cho tie ni wana chuli po mer ge tok wedwa yer wo ma ge yer wo ge ter wo parliament pe me cham ke kan nyome yobo pajibu yomo yer won non kon wibu wile komge o mire ruoro lwen kengi lokar yam ruot man petimo ge man ruot man petimo gen man ka won po chung ka ge miyo bar cha ga mo ker ge jaba u cher di go wile mata ke monu u chwalo ten gang kwan mala mal diga may lwen pepe berpe joma po kwana ge na joma kwana nene gin ma pier tek chia bi chel ene ki wajo jo hamalo lu ba ka kwer watie abila watie lu diro mutegi megi muti mugo tegi te chiek me achuli tie wan tar pa luo ba tiga rojo te kwar pa chuli ucham cho o wak nek mone ine do giko gin ma do romo ko winyo ruiri wa mage bere ka luo nyingi tij mago tiyo jomo no pedoge ge la jomo no kur igitie ka lok mage logo bere mo wunu nene lao nene ya lu ka lok tie matele tie lwen tie loke kare yam ke lwenye wi yam to da go meru ruot mane o kelo loka yam
man yang no media pe eneni joma yang no giti ko lok ne ka lok tie ene o mero do ye kirmete kwar wan en wek lok ge twe po karaka mo ulwenya la ling weka bilo chungi komu uno tela weka bilo bede te kwaro Acholi wek la me mo ma ker kom in ruara chela o bed mati maka ene lo gi man mero time yana ka yerte kan lara de kan imiyo chente la penya piny ba pa kwer watie ibono tie nano in kan mo ken ka dinde lok doge petio yana dani pe mer ko gene kekeni we ma ge waje bible ni genen en kene ka ine gene kekeni lo ba beri komi gumpolo ba beri komi ma polo ba ko beri komi de polo ba ne komi piene tikati yana ka ge yer in che luo lok doge ke la mong i pere ka di mai de pe kon gibi waje lok ma komi ruore no bedini lutin ni kono lo bongo yin ina mer bella nyur ken meti ruot kumbedini kaka ni kono iponye ke ni komi kare no chan tie yang kar ma chon der miri tie te ka chama tek ne tab kir ma neno men wa runo lo ni kich ko mer ke te ko nge mi bar jumo kana ene jogi ma no tien chama no ke ter bar wodi i der miri kar welo bino cham tie ka ke jo por ke kwanya cham ne ke po ge luak par wor ka ma papa ene ke roje ne no mero dugi ena wego dugi kir mo men wa ruino loko kon wunu jo ma ge yer wun unena lu te der the grassroots gina ye kom lok mo mer ge kerche mer ge keritich ka wak dano dwok gene ko mu wun lo do ma ge yer wun ka ene poti me bibere tek lego ni loko gwenye mapol lwenyo berotie ki wai pi ba war anya te dogola wun ruire matiene weng bet piny ngar chela ngina ke kana nena bilani ke chere lwen ka i ke pe chere mo lwenyo bedi ma puri che ambe chel pe ke chero ruira chela mati do ka chela lonya ho kwan ke nega ke chunyi gonya wori ke chunyi we ha yo betie we ha che ambe chel ma wunu bi wor lu ba pa kwero wa wor ke bu abila pa kwero wo telu yo luenya lan eno giko nen ge lego pila tianwa makwo go rueny itiyo ke ter ke wa mari gel barba lanya wa mero puoi un go dato o chung ma chalo teno cho un ju mo kan wen mo bere wa na meeting mati mero do ha poj buru utiga chama cho wak dong alan eno bet peke ngom wa ma ge mer ge bin ge kwanyo te tekne lutien wa be bere kwana na dit nak beka neno waja wai lobo ene tipi dana dek the living dead matibo pa kwerwa ti ye the living ma ene one wati ye one lo gwa ngom ene for the yet to be born le kwerwa lo tieno ma ge benwala ge kar ma nyimi ti wan mo wati kumbere ne mier wa chung ma tek wa neno ne ngom pe ke kwanyo ngom po a chi ko mier betie lok ma char ngom tata mier ge ko wure chila mier betie to en te ka ma mege atamne kar chado chero dan ma pol fut mier lok atamna ge ko kan ana po to wala choto gwako Fue total, amigo Robina. Professor, cuando es dugin? Yeah, uti winyado. Ate winye. Yes, okay. Ana tigi gina manok again, just a few comments. Ma chel eneni mukong ana mero po runi memio, background guri ma pen check enemi ru chungi kom ge iye. Bien
eno penjo la penj matego tutwal ma mero ruodi ugam dok bene la penj ma miero obed guri me kit pen chek mo ke ken ma gibichoyo dok bene me wachi look ka ruodi gubino macharo ruodi ke ken me choyo pen chek ma pedano mukene egini ma ruodi loyo gini gomiyo tamgi ye chi ichao kene pen chek ni gwak biga ga karatat ke ken chi man pera takadada ni miero lok mala dito wajo ni gikeri tich giti mine kare gimiyo tam eni bot ruodi kene ma naro ni no gene ene ni mier ben wan wapok ni pen chik eni ni gichoy pia chuli unyo gitika choy ne me nano kit ma ruode chuli romo tikere ka chiel pilok ma kwa wan duchu ma petien lok ni ruod padibe miero go bed maroma unyo go pore ki payera ruod padibe merno ti padibe kuno mage gwago te kwaro ge jemi duchu ma lupe ki kaha ge ento kabi miteni ruod padibe miero go ti ka chel gin ki ruod payera ene ye chik enini menaro ni biro muti ni ning ka chiel wek pero makwaho wan chuli duchu lok mabini komwa wan duchu giromo lok ye kidwana chiel ma enini piratek me making that distinction atamni biberu be madaka wan wa mio kare dok kare malach bot muzee kilama pien entigi ngej mabed ma pol wan wa pe kwede tutwale ikid maluodi gubedo kat itela kwede ikar pa British enini wai kare mabene inge madong wan wano loj ken chetawni pira tek mada Jimmy in the background ni miru kong wanen wabid pin wanen kid ma wan waromo kelu kwede muzee Paulo Kilama wet eno mini wa ngej ma enti kwede ma bede dani wet daro nge kid ma yam rudi ubiru ka tic kwede were okelwi dar menero ni bien history enini pira tek ene weo ka wan non kubidi waram wachi wan wa ripe no oluto wang'eyo kaka ma wan wa agiye no oluto wang'eyo ng'o mobiru katime yam weka red mo yam obiru tie wan dong pemiro dak wadok eni kit red enuni chibi mite mapira tek adada ni one mirror were tapping into this knowledge, this wealth of knowledge ma muzee Kilama tikwedeni dok bene anchunya yom ni en tika kerone church adada pien gin madong tika weo wan dong wate lutero wa ge wan no kena ma wa biro la chen enini gin adong weo wan wa tie gi ngej wa matila pin tutwal kit manen museo runo wajuni ene ni wan mero do wana luo migration mabere gi choyo wi kono wan wabiro gi tung kwere wabiro wadon ko ne madi ma enu ni actually pelo ada total bien ka kira muzee gina muzee runi nero wajo
ke ruodi mukane egini nen gu wajo wan to biro gi West Nile ke ken joken obiro we agor ene bene ka ini neno momot la mogiti agoro la mogiti madipe la mogiti ketgum la mogiti gulu Eastern Uganda kuja na bod jo weng la mogiti chero kere we Kenya. So enini mini wa very clearly kidma wan wa biru ka wot kwede chi bibero be ka wan wa niang te kwaro enini da wa niang matut we ka gin mo ma don kumbiri wan wa timu me kelo gwi wa ka chel no wa niang ka kama wan wa agi ye kidma nen dakta wa jini ka in pe ngeo kama korcha opudo in gi ye di maja in gwa kod ngai lo in pieno no in pe ngeo ka kama korcha opudo in gi ye itika nano ne ci enene piera tak ma po tutual ci dong an pa meta du lo tin atamoni anatila ten kwan ma pe ma ani ang lo ma pola de gi bot rodi gi bot museo runi ki bene kilama kit mayam rodi gu lo ana po tutual wan po dano igni tichu me mini wa ngej enene ma wan wo pe pe ni ana po Before 12, before Professor, one thing what Kwan do you, and all these things is part of consultation. I'm sure Rudy take a noting down, Jamie. Yeah. Program and can end up, right. they will take into account KGT consultation. Mamegi. Loramoy, Ilingo Tindo, Yama. Sorry, Caesar, ling vera liana tika win a bela tien kwan makera be chamugo kinyo. Ka ne ani gena pange a bela ling o aga gena nge ye cha akila wall manake class. But apoy me mina opportunity in me ko be me lo na pa bi mota ma chiel chier borudi andum pichawa madu chia to toilet peda bilu nyu kin achiel bara twal mot bu bot wori da foy foy ni opinion ka wat lok ma wek dang gu nyang wek lo ti an chil gu nyang ngom man ti ka timente nini kira ko be crisis ti lo ka lu la wi wodi jom kan ti an pangi poko kin la wi wodi ki la ki ruwa man ti ne fi da fo ni ruwa wich be la wi wodi da be no be ruwa me ayera no pangi gini ene so atawni gino to kelo ni be to twan kidong mat be ti arba la dir kilama kidong my son. I'm lucky to gain for the second time to have a son on this program, Mr. Rooney Alipaya. Last time la chincha was Dr. Ruat appear. So this is my second bonus. And to party gen mama mia medicum gine for ki can and we marry me poi we jomu ken ma pigi one mo ber ki rodi kanum makar cha biara ngwen we rodi mano good logo Justin Binyi Richard Santa Pere Colin Muro and then Rod Lugai Rod John Ogea ki rodi mo ken ma duanta yen wengu cho consultation kita anda nyang kere gitika timu consultation kubeti me cho penchi manyer ka indo ngan mai ti wa kuno ke tiki tamoni in tamani lokimier ki win ka to kenyo cho ta etar pa wo pallu kenyo moderator nel ki kenyo chi wa kar ka chel wo medicum pam palu dir ni ken me cho constitution nyo penchi Joni gucho consultation when guru team when can do my part in the drama in a form of a draft. I don't go to yoki kenyo. She don't cut down don't go be opinion do my part good ye and part big ye she don't allow into a formal documentation and a man don't pen check and she don't mean it where me year na kita win ludiro la dit lama wajan Mr. Rooney you can go I kid my young year kerila will Rudy log man tika yelo wi wa kubeti en log la wi rodi and keep teach pala wi rodi teach me gwako kina chuli ripo kina chuli teach me gwako ngom pa chuli teach me ripo kin dano ki di madwanta
chika dong ki choy gin enti kamaleng bi konyo wa pian per mo ti kere mado wini lok ma pani pian wa per ki gen mo ma ki choy pin chi am pa bi lok ma jung to twal a foi to twal anda legor la twi ni konjo ma gu chera pani gu wot ma kum gi yot la twi tel wi gi pian luen eni pe luen pe make one wana chuli but ini luen pa la twi en la twi wa chini live we ani ya luen piri ku bedi kera ati lok da twal kwa na bar pa ni hotel wi lu dir mo bi chara pa ni be da hotel wi dan we mati kan wa kadi wa chi pem chi be ki yup ki chunya chel ket mala chuny mier ki a foi to twal pa bi long ma duong. Thank you Caesar. Omeo Jimmy. Yeah, very well. Ana foi uno dojo mauti kaintien jomati bunyi wage wa Kenya. Le mane e padibi kwe wano yo lo robo ki poro. Dia naikan no gonye marwate kekane machalo an loko mo madung twal e topic matien ni pe pian jomati kain jomadon nyimre twal dak bene lok magiti lokone an machala ten matin mera beda win da fon gi pian digi maja andak ma bekwa bod jomo kana nyo enno e fon matien mano wa maka don wa karo tie kamone ol to digi maja no ananya kwena ka no chake ke ye bene now perore magiti wa kwecha ke joma go bieno giti baro tien ya baro kantien wa dwa ko faji twal boro me chunga chel kom ngo matika time kom joma tipachi kwecha dotwale but joma tie ingo me pa kwecha lwancha do ter kare ol to aber ge yom chin me woni ni dan ki karo difference mo ne chen dan chero gor chingi ke chel chige mo tam me chero kalok alo wa kenen no ma ge ram tim ne wa lok me lwen ke tele no gere en ngo ma ol to nyorne food watie dan fotie ol to la chujo gwa ko mane tie pro do ko mo mana menene lo to so pe joma gibe kwanya kar me cher kucha ka tigi kero ka tigi kar me cher ne ber tie ke joma cher kucha en nyor ne ol to wo par pe danwa panelists mukan ne odujo ana dwa fo chicken board pian ter kare iken nyuru ya mana nakchi ngwaja nyuru ya mana nakchi kar no enta neno pol kar gawi to wot kar ya yom de 12 pen en nyuru ne gimode timne ka en pegen ma wotimo pe gir pe digi ko gen wor pe na ya dwa fo total bodo la dirsiza allo kam ma do tol pe ala fo no wen ke joma lu dire mo ko bientin wen fo ci kan ko mo ana fo Apoyo la tin kwan no tek odi o kilo di bol. Me go ki Lady Grace ki Pascal comments, final comments on. Hello. Eyo. Winyu wa? Oti winyu. Ya. Kakara foi uno tuju foi dam tuju mag ticket wa kilo tiel rudi bago bien kin wani ki la di pol ki la ma bien tite wa jem pol ani bene adit no jem martin ki tiro la ma tiro ki lipo mala tin be lo ko jem ma pe ma an bel pa nge ati bere kilu a winye ki iye yen no pelte in la dir de nge jem pol ko ba lok ma la tin apilu wajo pipo chiot ma ya wa ki chak chiot pe chiot ka ki chako ki ite der ma ka gin no ngo ker chiot mo ma gin chiek ma gin yer choi ne mo ko ne ni kongu te lo ke kim ga ite der bu pen duak ni wan wa tie wa ker chiot wa mier ni ki tim kuman hun tamu ti ko ne hun duak bien ruot gin loy lwa pe lwa are loy ruot chi ngoma wuru mi wa tim ki pen tam ki ma la tina wa ni ki bod lwa chi bi ber ma pe ki ngoma la di pol wa ju ki ta la wuru ja ke pe ki tika pen ne de la wuru ko no u cha ni ning pi ngola wuru ber ti chi nen ka cha we ngwa ma ber wan ber po nge ka wi ber ti lo
chi wa puti ka me ni ki kita lo ke ni miero ki le tam ki tami be tam ma be ka nga ti je be pour wor ma be ki wa me de po ke ku po ke la dega yi ka acholi ki lok man ni la wo ki tira winyo ki ribo ching ki duan ki ripe ma pia tek to twal pe kaka pe ma komberi dar ma do to ku ja duon to twal ya pa kar du ngwa ki ne da ngwa ku ngwa ma megu liet bere winne liet ento kita kombera winyo te ni ku jo chi ni ka chien a chuli ki tiga ripe ma be to twal le me chier ku ja ni wan wa goya yo wa goy la ni kong ki nyut bene ni watigi ko watigi ki duan igina wan tikede ne ci pol lok dong dan lok ma bejo ni weng be do ko be lo ka til ke ber kan wo ne pol lok ma bejo poy wutu to lo tine u bet ket way tar pa luo da dit pol klama ki doctor ci ja ki yan wud en ki pol gena pilipo bet ket wa u bir tar pa luo wek dan ni ngo ma tiga time ya chuli ki ngo ma yang time ya chuli pe o wek tar pa luo ka ka ma le ma miu kare kinenu borati a chuli o wen ma ti lo ma papa me ne ngo ma yang o time kar mo karange ki kombe di wati kwene ata wen gin ma be to twal un tar pa luo apoi wutu twal an ka put ko ma yot na tike du gana apoi dan du lu ba go ko twal poi Lady Grace. Apoyo, moderator, apoyo. More than when we get to nan, one more beer nan, one over the last chabia around that when. Log matini, one wing to tear one, and to unlock my ticket. Mano away to our nan kimi chawa, or woody magitieni. Kapeger go gam, and a question tang when, no jima when, mauruni payment. Giro chow can bear peggeramo gamone. But no an loka mati en to twale ni miara gwen go nane ki gamo ka pege to tien ci mier gudu gu gam en lok mati ama penya mati ke bor wodi apoyo Yeah, chabet mo bino ni no ti chao ne dong ti chao. Pascal. Ano foi dano we an foi wele wagi joma gi tan wagi kama papa. Ana be morra chamia chao de cher ma lañ merba. Ti wagi chabet ma bino wa billo na foi o beta be. One for to twal Rudy mo put pe one mi ukar me closing amiti opo pila min wa winyo tinu diko ni ko ne o tio rin mo no chero ki won ode gang kujamo a gilandan kan mego Lilian Ochan dar mo pol London kan gi gang particularly kid gum gi parabek gi ngeo nyapa umoya asan me ayul me be to twal eno dong ti bot wakai pe kar mala lachi wa winyo ni ko ne rin gi gang diko ni wa lego la chujo ket tibone wa lego la chuj o ket tibone kama pore Rod Justin ka tiki comment final comment mo chi la Lady Grace bi legi wa metiro meeting Rod Justin Filippo tiki comment mo no Yeah, sorry. Yeah. I think just two little comments. Yeah. Sorry, gonna microphone now yela. Yeah, but first comment man I made a making you macharo pen ni yeah, a second maybe it's a repetition. And any chiefdoms kajeme bi chake ping chiefdoms gen ben you be met any gen be gubet ki chik ma megi macharo constitution pa chiefdom chake ping kabi bino malo kidong mario lok money ma ki wajo machalo ni la wirwodi umier kilea lea ya enoni kima be
ento kama ana neno ni umier ki gwake kwede ene lok ni la wiruodi umier ki mine tamario ka obedo mwaka bic ka dok inoni tiche be dok imede mwaka bic eno ni wati ka donyo i danger ruot kite machalo jemi madano wen ka dongi yero no ki ye dongi mine woro kaki waji mwaka bic kido gak mwaka bic kaki noni mwaka bic nok chiki kidi ubed mwaka biro en tam eno ka mwaka biro no tum do a cheri kaki noni mwaka biro nok kiker ni mwaka pa ka dongi yere ubed pi mwaka pa ka do a endo kaki waji kiket ni ubed tamario ki no watika roko wa kelu politics ubed donyo iye achulo be poke daga ye kuna no chetieni so ma eni je ma miel men ya awaji tam limir betie endo tamu bera chele ken chalo Mandela ber pi mwaka biro chiu au chero it was a special provision pi Mandela mwaka biro so kitwero waji ruara chele chel ubed mwaka biji nyo mwaka biro chido au chero be apoyo ana poyo dano we apoyo rudi wa ma gubino ka lokwedwa poyo twal poyo la dit Caesar Dr. Caesar Chai ka chiel ki moderator Caesar ka chiel ki panelist mukena weng ma megina actually rio weng ki dano weng apoyo twal everybody for your contribution apoyo matek wafoyo Filipo ka observation mo tie gi bo Rod Justin gi bo ge me tiego ne ka dong Lady Grace of Lego piwa angi ni pen mo ken ni we romo gamone I chabit mo bino ni katwere ma romo game kombir ne ge romo gamone but chao ne dong tima right Justin Rod Justin tie Kapin kong gira pe atima tie mi kwano comments keje. Atima tie mi kwano comments. Le ka ki kwan comments. Yeah. Kong miel kong ke kwan comments ka tie. An party ne comments kan. Okay, comments tie maramo Kay romo loading. Tema ke tirere ba again we get. Yeah, romo kelone. Lock screen na kan merikang. Okay, kan nam peduon tal gerwana. Okay, well for tuan viewers ma tamu mamio pia tekniki kwan wak beno kel wi dan yang yan mukan pia tek ben ni kinyam comments ma chel akibat ni panda official ma wajane amen yeah Ochaya Richard wajane thanks for John and Ogweta wajane duan ladit pe winye for matek Sorry, my bad. Man akibat la kwa TV wow. This is very resourceful information. For man, lidem defraud. Ka kwan marati makicha. Wajane amoro rudy magitie kamio wangech kan panels tar paluo la kwet jo weng magitie online. Mot ki poch pitich ma utie katimo. Ufo etutwan. Man akibat janene ogwata wajane wan kaka chule aye wakelo chan pajowa watie kilo wachule madit mada maromo kelo lonyo bot kaka chule utam matut ludirwa apoya antam pajanana poya Acholi Tradition Forum TV wajane this is the first time I've heard some sensible issue about Rudy from Kilama on this topic of Tekwaro apoya the time before wajane ki tama uno miero ki lok
title ni la wiruri ni waho. Ke le dambe mfuru waja ni ruot bene king pingo ke luo gi ni chief. Le dambe na put waja ka ni ruot o king la wiye dong pere kumeno ko ti dok pen ti makeja ti kwana dong kera jimina waja ni goyo mega wobe ti kingore ye ti temi kumi. Le dambe na waja ka ni la wi kaka ma la bon mo kikero kikwene man bene ti pen. The Acholi Tradition Forum TV wanyene la Mego Robina. Thanks so much. You said it all. God bless you. Thank you. The time before wanyene la wirudi tie kitwero me interfering kike pakaramo mapapat kimege enene nuna wabinan mukana do chabian manyen. The time bene kan wajane promised land is land of kings, not chiefs. They are Rudy, not Jaggy. And on the Benagin, no Benano, for Tommy. Actually, Tradition Forum TV wajane is Rodachana legible for election after the constitution is approved. And the Benaput Jim Mokana Benana Chen, Kabian Mabino, for it one. Ara Ba. Kapa Luma Betty Makejas Ara B. Thank you for today's lessons. For in Mananawa. Thank you. Janani ogwata wajane afuoyo ruot Pilipo. Lokitie kakare. Ruot miero betam achiel. Mwakapa meno oromo. Ano tampa janani ano. Lowum odua wajane. Kadong ki luo ni Acholi duchu. South Sudan. Luo Kenya. Nino ni be me consulting chiefs mogo ni patie South mirbeni matie South Sudan kiluo me Kenya wegi mi tamgi bena pian culture tie achiel duchu mando ngobe gamla chenba ofolo Jesse Ochan wanyane from TV North Uganda wapoe tutwal. This is amazing, keep it up panelists wapoe. Yeah, man, I comment more on your Nakubene. Yes. Wafua total la dit kilama musée kilama ine neno lega ma tiro ni obi beru pingi tar pa luo weke kit program ma migi kani du ya di dong foot kong wabi mero punyo history and ma wano ti yeni wafua total me ichabit ma bino ni lok me upi ena ma ini yube yeni o wabe chao kede wana fua panel is duju kira aran yang kene ni ruodi ma giti temo your constitution giti consultation kin gang kadon gibino kene bot jomo kene ni ka jomo kene no foot pe ka gon yang maybe pe gon yang but kira yang kene ni gin giti chero te ka achela chel gon umi tam gikunu jam du ma ti lo ne is already part of consultation ba tamoni magamene wabiro magamone ichabit ma nyen pencha ne do tia karo totwal ruor Justin ka itigi dake achiel mo meloro yumatini ka utie winyo ka pe winye chi Lady Grace olege wa dake achiel mo chi waloro yub wafoye uto twal meneno wa pitini pi acholi piera tek pe kaka piera tek wanongi ki nywar watu twal but miro don kongwen gi nyut keje mo ma keje ne peto ute wa mara raj but la piti bino kirati ne kereni la piti ka bino ko chet kongi chingu nono apa kuno chi la pi wor gi bino momot ka pe ga mo nywar ne pe mo ma pol kit en la bo ngar mo ma kejo lo da be Road Justin nyo road logai Lady Grace
Cái tel way le ga no we ko klu. Okay đó, ale. Ale wona nying word ki tiu maleng, amen ba makwo pui pinier matien pui pilok me kama megwa. Or poyon ni wek wan wa bin wa pui pi ruedi wa bene wa pui pi lok ma wan wa lo wa poro ki tam wa lego ni mi ni wa tam ma be ki in bene be chale la pi wa wat jimi wen ma wa timo jimi wen ma ki bi yum mi chabeta bino cham bi chele ba ini telwa e wat ket wa ma be kai telu luwi lu dirwa ka ba gi chere ye wen i wa wore wa duk bene ki lok ma be kadang wa tiyo meeting matin dan weng magiti gicer ka mo bu wata be kadang wa bir wata bunu da kwa ka beta bini ki program manyen ki tam manyen manu ine mi ni wat wat wa lego man pi be pa wuri Yesu Kristo wat wa amen ni won ki word ki ti malen amen Kamere baro bella yo, kamere kyo bella wo, kamere baro